Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Semoga segala urusannya dipermudah oleh Allah SWT dan cita-citanya segera dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Sayyidina Ali, he Ali, idha kabbarat, nalikane takbir siro, idha kabbarta, nalikane takbir siro, li sholati krono sholat, fafarrij mongko menggangno siro, aso biaka ing pira-pira driji sira, warfa lan ngangkato sira, yadaika ing tangan loro sira, khotwa mang kibaika maring panggonan nganjire pundak loro sira, wa ida kabarta lan nalikane takbir sira, Faldo mongko nyelehake sira yaminaka ing tangan loro ing tangan sira, yaminaka ing tangan sira, ala shimalika ing ngatasi tangan kiwa sira, tahta suratika ing dalem ngisore udel sira, wa inda rakaata lan nalikane rukuk sira, fandok mongko nyelehake sira yadaika ing tangan loro sira, ala rukbatika ing ngatasi dengkul loro sira, fafarrij mongko benggangno sira, bena aswabiaka ing dalam antarane pira-pira driji sira. Wasiat selanjutnya, ya Ali, idza kabbarta li sholati fafarrij aswabiaka warfa yadaika khotwa mankibaika, wa idza kabbarta fanduk yaminaka ala shimalika tahta suratika, wa inda roka'ta fanduk yadaika ala rukbatika fafarrij baina aswabi'aka. Wahai Sayyidina Ali, jika kamu takbir untuk melakukan sholat, maka renggangkanlah jari-jarimu dan angkatlah kedua tanganmu sampai lurus dengan kedua pundakmu. Dan jika kamu takbir, maka letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu, tepat di bawah pusarmu. Dan jika kamu rukuk, letakkanlah kedua tanganmu di atas lututmu. Dan renggangkanlah jari-jarimu. Ya Aliyu, he Ali, asfir agi-agi sira utawa cepet-cepet sira bisubahi kelawan salat subuh, wasolli lan salat sira al-maghriba ing salat maghrib, ba'da giya bisyamsi ing dalem sakwise surupe srengenge, biqadri halabisatin kelawan kira-kirane meres susu wedhus, fa inna dalika mongko sak temene mengkono-mengkono min khisalil anbiya'i mengkono-mengkono cepat-cepat sholat subuh dan sholat maghrib setelah matahari tenggelam, min khisalil anbiya'i iku setengah saking pira-pira pekertine pira-pira nabi alaihissalam. Ya Aliyu, asfir bisubahi wasolil riba ba'da giya
kisyamsi biqadri halabisatin fa inna dzalika min khisalil anbiya'i alaihimus salam. Wahai Sayyidina Ali, bersegeralah melakukan sholat subuh. Lakukanlah sholat maghrib setelah terbenamnya matahari, seperti halnya memerah sapi sebentar. Maksudnya memerah sapi itu bisa diartikan sebentar. Sesungguhnya demikian itu adalah perbuatan para Nabi alaihimus salam. Ya Ali yuhe Ali, alaika natepono siro bisolatil jamaati kelawan sholat jamaah. Fa innaha mongko sak temene sholat jamaah ing dawahi ing dalem ngersane Allah. Kamasyika iku kaya lumaku sira ilal haji maring haji wal umratilan umrah. Wa ma yahrusu lan ojo luba ala sholatil jamaati ing atase sholat jamaah illa rajulun apa angin wong lanang mukminun kang iman qad ahabba mongko temen-temen dintemeni hu ing rajul Allah sapa Allah. Wa ma yazhatu lan ojo sengit fiha ing dalem rajul ila munafikun apa angin pira-pira apa angin wong munafik qad abghadha mongko teman-teman bendu hu ing munafik Allahu sapa Allah. Ya Ali yuhe Ali alaika bisolatil jamaati fa innaha indallahi kama syika ilal haji wal umrati wa ma yahrusu ala sholatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahu wa ma yazhadu fiha illa munafikun qad abghadahu. Wahai Sayyidina Ali, lakukanlah sholat berjamaah karena itu di sisi Allah SWT seperti pahalanya melakukan haji dan umroh. Tidaklah seseorang menjaga melakukan sholat berjamaah kecuali ia adalah seorang mukmin yang benar-benar dicintai oleh Allah SWT dan tidaklah suka meninggalkan sholat berjamaah kecuali ia adalah orang munafik yang benar-benar dibenci oleh Allah SWT. Untuk pemanaannya ini wallahu a'lam ya. Yang wama lan perkara ya harusu itu nanti yang benar bagaimana ini wallahu alam. Wama dan perkara ya zatu sengit via ing dalem rajul itu nanti bisa dibenarkan. Ya Ali yuhe Ali ahabbul ibadi utawi luwe den senengi pira-pira kawula ilallahi maring Allah abdun iku kawula sajidun kang sujud yaqulu hale ngucap sapa abdun fi sujudi ing dalam sujude abdun Rabbi inni dalamtu nafsi faghfirli dambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi tu pangeran ini sak temene ingsun dalamtu iku ngani ngoyo ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun faghfir mugi ngapura Tuhan li maring ingsun dambi ing dosa ingsun fa innahu mangko sak temene
kelakuan. Layang firu iku ora fa innahu mangko sak temene kelakuan. Layang firu iku ora bisa ngapura adunuba ing pira-pira dosa ila angta kejaba Tuhan. Ya aliyu ahabul ibadi ilawahi abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rombi ini dalam tu nafsi faufirli dambi fa innahu la yaghfiru dunuba ila anta. Wahai Sayyidina Ali, lakukanlah sholat. Wahai Sayyidina Ali, hamba yang paling dicintai Allah SWT adalah hamba yang selalu bersujud dan berdoa dalam sujudnya dan berkata atau doanya, Rombi ini dalam tu nafsi faufirli dambi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Artinya, ya Robbi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang berhak mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ya Ali yuhe Ali, alaika natepono sira bisolati duha kelawan salat duha fisafari ing dalem tingkah lunga wal hadhari lan tingkah omah. Fa innahu mongko sak temene salat duha fa innahu mongko sak temene kelakuan idza kana tatkalane tinemu yaumul kiamati apa dina kiamat yunadi undang-undang munadin sapa wong kang undang-undang min fauqi syarafil jannati saking dhuwure kamulyaane surga. Ainal ladina aina endi alladina wong akeh aina endi alladina wong akeh uta aina iku endi alladina utawi wong akeh kanu kang ono sapa alladi yusalluna kang padha salat sapa alladina kanu ono sapa alladina yusalluna kang padha salat sapa alladina ad-duha ing salat duha. Undang-undange udkhulu mlebu sira kabeh mimbabid duha saking lawang duha bisalamin kelawan selamat aminin tur aman. Ya aliyu alaika bisolati duha fi safari wal hadari fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunati munatin min fawqi syarafil jannah ainal ladina kanu yusalluna duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Wahai Sayyidina Ali, laksanakanlah sholat duha baik ketika bepergian maupun ketika di rumah. Sesungguhnya di hari kiamat ada sebuah suara memanggil dari atas surga. Di manakah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat duha? Masuklah dari pintu duha dengan aman dan sentosa. Oh, ini masih kurang. Wama ba'atha lan orang ngutus Allahu sapa Allah min nabiyin saking nabi illa wa amarahu angin perintah sapa Allah hu ing nabi bisolati duha kelawan salat duha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takkan mengutus seorang nabi kecuali ia memerintahkan untuk mendirikan sholat duha. Ya Ali yuhi Ali min karomatil mu'mini iku setengah saking pira-pira kamulyaane wong iman zaujatun utawi bojo muwafiqatun kang nyocoki wasolatulan sholat jamaat lan tawi wasolatulan sholat jamaatan hale jamaah wajironun lan tonggo
yuhibbuna kang demen sapa jiron hu ing mukmin. Ya Ali, min karomatil mukmini zaujatun muwafiqatun wa sholatu jama'atan wa jironu yuhibbunahu. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, di antara kemuliaan orang mukmin adalah istri yang penurut, sholat berjamaah, dan tetangga yang mencintainya. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini, dari bab yang kedua tentang wudhu, sholat dan wudhu, wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Semoga kita diberikan kekuatan untuk semangat belajar dan semangat mengamalkan apa yang ilmu yang kita memiliki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Semua kebaikan, semua kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.